Chifu, habari ya uzima. Mkuu, habari ya kazi. Nimeona nichukue hii video kidogo ili tubadilishane mawazo. Kiongozi, wewe ni kiongozi wangu hapa bwana. Ni Mafinga. Nimefurahi sana na kazi zao, kwa maana wanatandika barabarani siku ya Jumapili, watu wanatafuta riziki. Unaona kama hapa, unaona uyoga, unapata uyoga mzuri kabisa, huko vizuri. Unaona huduma mbalimbali zinapatikana, kwa maana watu wanaendelea kujitafutia riziki vizuri kabisa, yani kwa uhuru na amani. Nilipenda hata Iringa yangu iwe hivi, barabara ya Windini pale, barabara ya Mashine Tatu. Naona kiongozi, nimeona tubadilishane mawazo, kwa sababu wewe ni kiongozi, lakini gulio ni zuri, watu wanaendelea kupata huduma. Naona wanapata huduma nzuri za aina zozote. Naona taka samaki wanapatikana pale vizuri. Naona wanapanga barabarani, watu wanafanya kazi vizuri. Yaani ni Mafinga nzima wamepanga vitu vizuri kabisa, utaratibu wao mzuri, lakini pia serikali inapata mapato hapa. Kila mwenye kizimba anaweka 1,000, kila aliyepanga anaweka 1,000. Yaani nimependa sana hapa, natembea ni umbali mkubwa sana, yaani Mafinga nzima wamezungusha barabara nzima zote, wamefunga vizuri, wameweka mpangilio mzuri sana kiongozi. Kama unavyoona motion hiyo, watu wanaendelea kubadilishana, kila mtu ananunua anachokihitaji. Naona ni motion nzuri, mpaka nimependa yani. Kila mtu anafanya kazi kwa uhuru, anatafuta riziki, mambo yanakuwa mazuri. Nashukuru sana kiongozi, ilifanyie kazi hili. Nimeona nikuelekezee kidogo tu, yani kubadilishane mawazo kiongozi. Nifanyie kazi, mfano kama ile barabara Windini ikafungwa kwa siku ya Jumapili moja, ikaendelea kufanya kazi.